Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wadadza hangu wanasho hangu mabani hangu wahu wangu de community ya komori hanyu ntipia tusaza amani ndizo nizbe homa la hanyu bo Mwenyezi Mungu adudia lokoba hanu mlionganywa wanono inshallah nza Mwenyezi Mungu amna taarifa mtiti na kanza ni mbehe apartiria ba ha maenda na wone mna extra wa mix woi tisa tibue emilango haukana wakati winji rikari bloke kardaka ujorenga majimbo ya husu remix shima kati mwona we video yinu ngamdo ujofanya ze kumandiza hanyu haukana wakati nguo mshashi na nada mungu wa demando hawinji abonge yeka ziuhusu mwana msho hangu mzaza hangu hujo hanzele jimbo la holi remwa mnamshago haukana yekangi lotengweni wanada mwazine ngodo johangale numero ilo haruma ye emna extreme titi ulo abo masama mona ngamdujo hipare numero hiyo ili mdemande mtamani rione kangarjo hunda o wakati okana replaceni heze mix za hanyu za hema jimbo ya ukumbi ya hanyu yode manabo kotsina urenga wakati wingi ntoka hanzani bemna message woi ni mbushuria ni bahati njema naomba Mwenyezi Mungu inshallah ko wade unu wende hulenasi inshallah nza Mwenyezi Mungu ili rijer shinderi tabuse o wana hanyu ili rishinderi kibamba zima inshallah nza Mwenyezi Mungu na mtodorengaze hadhari za hanyu mdoji protection dokana baraka haukana ukana muujisa inshallah abonge ili nsimtabisha ni haku haini wanzoele jimbo lahi li remixewa litilwa naksha ya tone nziro ho kontakte numero mayo na harumu mna extrewo ngarjo uona ye nafasi hena mna ilio ya ukana reemplaceni ili mratujaretar nganyi wadzimani mwanzano wanyu jo mix jo endo mix ciao ciao.